Kuri ubu birasa nkaho gutekereza birenze ntacyo bikimaze. Ubu ikoranabuhanga rigezweho AI, Artificial Intelligence, yaje nk'iyagatera. Ujye wumva imvugo mu Kinyarwanda ivuga ngo yaje nk'iyagatera, iyo ni AI. Kuri ubu AI nta koranabuhanga na rimwe ryigeze ribaho, nta n'ibyo dutekereza ko rizabaho byaba ryihuta nka AI, Artificial Intelligence, cyangwa se ubwenge buhimbana, ubwenge bukorana. Uherutse kumva niba ukunda gukurikirana ibintu bikunda kwa updatingwa n'ibihugu na za guverinoma, wumvise ko ibihugu bikomeye nka Uburusiya ndetse n'Ubushinwa wumvise ko bari gushyira imbaraga mu kubaka Artificial Intelligence weapon. Izi ni intwaro zizajya zigenda z'ubwazo zigatekereza icyo ziri bukore, apana kugira ngo bazikontorore, bakazirikomanda, bakazibwira ngo uragenda injira imbere mu mirongo y'umwanzi, uwambaye uniform isa gutya, uwambaye teni isutya, uwambaye impuzankano isutya, uwambaye gutya niwe uri burase. Urarasa kuri ibi birindiro, urakoresha umuvuduko ungana gutya, uragenda ibirometero ibingibi, urarasa mesiri zingizi, numara kuzirasa wongera ukatugaruka. Uburusiya ntabwo bwatangaje rimwe cyangwa kabiri ko buri gushyira imbaraga mu gukora Artificial Intelligence weapon. Ubushinwa nabwo ubwo burutse kwerekana ibifaru birenga magana, indege za kirimbuzi, intwaro ndetse na drone zidasanzwe, siri, rocket grenade, grenade agezweho mu bwoko buhambaye, imbunda nyinshi cyane zigezweho. Nabwo mu magambo bwavuze ko buri kwivugurura ndetse no gushyira imbaraga nyinshi mu kubaka Artificial Intelligence. Ubusanzwe Uburusiya, Ubushinwa ndetse na Korea ya Ruguru ni ibihugu bifatanya agatoki ku kandi byose bikagira umwanzi umwe, ari we Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaze niba rugambye rigeze kuri uyu muyoboro wacu, kanda subscribe, like, share ndetse na comment. Ngendi Tenacious Spirit cyangwa se Christian Mesha w'u Rwanda. Mu Burusiya birumvikana, iyo bavuze Uburusiya buri muntu wese yumva Putin, nkaho Putin ari we wafunze igihugu cyitwa Uburusiya, cyangwa se uri umuntu wayoboye igihugu cyitwa Uburusiya kuva isi yaremwe. Kubera iki bavuga Uburusiya ukumva Putin, kandi bavuga Putin ukumva Uburusiya? Bavuga Putin hakumvikana Uburusiya ni umwe mu bantu bashyize imbaraga ndetse n'amafaranga y'umurengera ku gisirikare kurusha uko yashyira muri business zindi zisanzwe. Ku Burusiya igihe business zisanzwe ziguye ntacyo bibabwiye, ariko igihe igisirikare kiri mu mage bivuze ko n'igihugu kiri mu mage, kubera ko igisirikare, abasirikare barimo abantu bahembwa amafaranga menshi cyane mu Burusiya ugereranyije n'abandi bakorera andi makampani. Dore nk'ubu abasore benshi kuva ku myaka 16 kuzamura birundimiye mu gisirikare. Kubera iki? Kubera ko umusirikare niwe muntu ufite amafaranga menshi, umusore ukiri mutoya. Kubura umusore w'imyaka 20 ugatunga miliyoni 100 uri Umurusiya, uri umusirikare, nta gitangaza kirimo. Kubera ko nk'ubu ngubu umusirikare w'Umurusiya ahembwa miliyoni 7 z'amanyarwanda, ukahembwa amadolari arenga 5,000. Aya mafaranga biragoranye ko azajya guhatana n'undi muturage bisanzwe, nk'uko ahandi mu bindi bihugu usanga abaturage cyangwa barwiyemezamirimo cyangwa abakorera amakampani asanzwe barusha abasirikare amafaranga. Ahangaha ntabwo ariko bimeze, kubera ko amafaranga yamaze kuba menshi muri iki gihugu. Ibi nabyo biri mu bitera gabanuka ry'ubukungu iyo amafaranga yabaye menshi. Kuba ko ikintu ntabwo kiba kikigura agaciro kacyo, nta bintu biba bigifite agaciro. Kuri Putin we arwana afite icyo arwana: amabuye y'agaciro, peteroli, imirima yo guhingamo ingano. Iyo urebye intambara ya Ukraine ndetse n'Uburusiya, agace kanini ndetse aho barwanira n'ubutaka bw'agaciro cyane, akaba ari niyo mpamvu Amerika imaze kwatakaza amamiliyardi y'amadolari yohereza intwaro munywanyi wayo Vladimir Zelensky. Kuri Zelensky uyu nguyu ni inshuti. Bigenda gute kugira ngo Amerika itekereze ko umuntu ari imari imufashe kuva ku gato kugeza ku kanini? Amerika ni igihugu gifite ba rwiyemezamirimo benshi cyane, kikaba n'igihugu kirimo inganda nyinshi, kikaba igihugu gishora amafaranga menshi mu bya gisirikare ndetse no muri business zindi zisanzwe. Ariko ikindi kandi Amerika ikaba igihugu gikunze gushora imari mu bihugu byo hirya no hino ku isi bifite peteroli. Kuri ubu ubukungu bwo ku isi uwavuga ko buyobowe na peteroli kigero cya 80% ntabwo yaba abeshye. Iyi akaba ari nayo mpamvu Amerika yakomeje gutaga miliyaridi z'amadolari ku ngabo za Ukraine.
Vladimir Zelensky ahora mu byishimo byinshi kubona ahanganye n'Uburusiya ariko butamutsinda, ariko ibisiko biri kuri ubu. Reba nk'ubu ubaza intambara zose Uburusiya bufite mu kuboko cyangwa se buri kurwana, bukemera kuzishyira ku mugaragaro, zagera muri 7, ariko izwi ni ya Ukraine cyane cyane, banarwanye n'amezi menshi cyane. Iyi niyo mpamvu Vladimir Putin yumvikana nk'aho ari fondateri w'Uburusiya, nyamara siwe, kuko nk'ubu ngubu Kremlin, inyubako Vladimir Putin atahamo, inyubako ihenze cyane, iri mu zihenze mu gihugu cy'Uburusiya kandi iri no mu za mbere zihenze. Ni inyubako yuzuyemo amazaba ahantu hose kandi ikaba inyubako y'ubukerarugendo, nayo ni imwe mu nyubako zinjiza amafaranga akataraboneka muri iki gihugu. Ariko iki gihugu nubwo gifite amafaranga menshi, abaturage bacyo bamaje kugihunga. Reba ko twatangiriye kuri artificial intelligence, ubwenge buhimbana. Abantu bamaze kubona yuko urubyiruko ndetse n'abandi bantu cyane cyane ariko biganjemo urubyiruko bashishikarijwe no kumenya uko iri koranabuhanga rishingiye ku bwenge buhimbano artificial intelligence rikora, batangiye gukora amavideo yo kutubeshya. Muri buka video igeze gutambuka ivuga ku muntu wariwe n'ifi ku mbuga nkoranyambaga, byaramarira. Rest in peace yari ahantu hose, ruhukira mu mahoro. Nyuma ibinyamakuru birenze kandi bigezweho byaragiye biracukumbura, kuko n'ubundi ari byo byari byatangije iyi nkuru, nabyo byayikuye ku mbuga nkoranyambaga, gutya tugenda tukikorera utuvideo ariho byayisanze. Basanga ya nkuru, bahuza amajwi n'amashusho, basanga iyi nkuru ntago ari ya nyayo. Basanga ndetse banagiye naho ngaho, basanga uyu mukobwa witwaga Jessica ntiyigeze anabaho, ntiyigeze aza kwitoreza aho ngaho bari bavugaga ko ariho yitorezaga. Ibi rero ntibigarukiye aho, nyuma y'uko hamaze kugaragara inkweto zizwi nka shoes proof water, cyangwa se inkweto zibasha guhangana n'amazi ndetse n'ubukonje ndetse n'icyondo byose hamwe icyarimwe. Ba bantu n'ubundi bakomeza kutuzanira utuvideo dutuma ibintu bicika ku isi hose, barongeye bararikoroje. Noneho bazanye video igaragaza ko kugendera hejuru y'amazi bitakiri igitangaza. Uzi icyo bakoze inkweto. Ubu baravuga ngo abanyasiyansi bamaze kwerekana ko kugendera hejuru y'amazi bitakiri igitangaza. Ibintu bizwi ko byakozwe n'umuntu umwe ku isi kuva isi yaremwa, Yesu Kristo. Mu Rwanda higeze kubaho ibintu bisa nk'ibi ngibi, ubwo umwami umwe w'u Rwanda yaragiye mu Burundi kuzana ngo witwa ngo Bwiza bw'Amashyira. Ibyo ni bimwe mu bivugwa mu mateka. Bwiza bw'Amashyira budashirura n'irongoro. Uwo mwami akaba yarikoga Gahindiro ka Mibambwe Semutangana Semutingimashikwe, ubwo yaragiye Burundi. Icyo gihe Burundi bwari buyobowe n'umwami witwaga Rugayirwabuzi. Aya ni amateka utashingira uvuga ko ari ukuri. Ibi ibyabaye icyo gihe mu Rwanda ni nk'ibyabaye ubwo Mose n'Abanyesirayeli bakurwaga mu Misiri. Ubwo Mose n'ubwoko bwitwa bw'Imana bwa Isirayeli bwakurwaga mu gihugu cy'uburetwa, aho bakoreshwaga uburetwa mu Misiri. Muribuka Mose yarambuye inkoni, inyanja icikamo kabiri. Kuri uyu mwami w'u Rwanda ntago ariko byagenze. We yafashe umuti atera mu ruzi rw'Akagera, ngo uruzi rw'Akagera ruritandukanya, ngarangije arambuka. Gusa ngajya kugaruka noneho ibyo yakoze byo ntibibaho, kuko noneho ngo uruzi rw'Akagera ntiyatumye rutandukana amaze kwambuka agarutse, amaze no kunyagaruka Rwabuzi, ahubwo ngo yafashe umuti nanone asuka muri ya mazi, ngo noneho ngo amazi aratutumba agera hejuru. Iri ntabwo ryari ikoranabuhanga, ahubwo ryitwaga imbaraga zidasanzwe, invisible power. Kuri uyu munsi turagarutse kuri izi nkweto nanone zakozwe na artificial intelligence. Iyi video ntabwo ari ya nyayo, iri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Iri mu rurimi rw'Igifaransa, hari n'indi iri mu rurimi rw'Icyongereza. Birumvikana ko ari video yamaze kwamamara cyane ndetse yanageze kure, ku buryo abantu batangiye gushimira bazanye AI artificial intelligence. Yaje nk'iyagatera ubwenge buhimbana. Ahangaha ni abantu benshi cyane bagiye kuburira akazi. Nko kuri ubu uragenda ku rubuga rumwe, ku mbuga nyinshi cyane zimaze kwamamara z'ama AI, ugakora indirimbo ikaza imeze neza kubw'amafaranga wishyuye, ubashe kwishyura premium yaho, ukora indirimbo ikaza imeze neza cyane ndetse ku buryo n'umwe mu baproducer bakomeye bo muri Amerika yahisemo gukora studio, yahisemo gukora label izajya isinyisha abahanzi bari artificial intelligence, akabita ngo ni no stage. Bazajya baririmba ariko nta stage bazajya bajyaho. Ni gute twisanze muri iyi si y'ikoranabuhanga rigiye kubuza abantu akazi? Birumvikana uyu ni bari umuproducer uhambaye, umwe mu bakoranye na ba Cardi B. Kuri uyu munsi wa none abantu benshi cyane, bamwe mu rubyiruko rukora umuziki rukaba rwifuzaga gukorana nawe nk'umuntu wagiye ufasha ba Cardi B nyuma yo kuva muri Sony Music, akaba atari kuboneka. Ahugiye muri AI
aho yamaze gukora umuhanzi we agiye no kumumurika biragorana. Ubu buhanga ni ubuhanga bwiza cyane bwari butegerejwe ku isi, ariko ntabwo byari byitezwe ko buzaza buhindura abantu, bwima abantu bamwe akazi abandi bukabaha akazi, bwakabana imirimo abandi bukabaha imirimo. Birasa naho AI, artificial intelligence, ishobora kuzinjira mu ruganda rwakoreshaga abakozi 1000 rugasigara rukoresha abakozi 10 cyangwa 200 cyangwa 100. ubwo abo ni benshi. Uko ibintu AI ikora, reka tuvuge nk'ubushakashatsi, irarenze. Ikigo cy'ubutasi kizwi nka FBI gifite system yacyo nacyo ya artificial intelligence igifasha gushaka amakuru aho bayihereza ifoto, ikabafasha kumenya uwo muntu wari, akayiha amazina ndetse n'ibikumwe by'uwo muntu, ikareba ko bihura. Ni ikigaragara ko ikoranabuhanga dufite ryamaze kuba ubuzima bwa bamwe, rinahinduka n'urupfu rwa bamwe. Ese ikoranabuhanga rizakomeza kuzamuka birenze aha cyangwa rizamanuka? Tugaruke ku kijyanye na network. Nk'ubu ngubu internet Ukraine iri gukoresha ni internet yakozwe n'uwitwa Elon Musk. Uribuka mu minsi yashize Elon Musk na Donald Trump bateranywe akajwega mu bijyanye n'intambara y'ubutita, ndetse binarangira Elon Musk ashinze ishyaka rye. Nubwo kuri ubu ritari kuvugwa, ni nkuko nibyo Trump ahagarariye ritari kuvugwa, gusa bose amashyaka yabo aracyariho. Niki Elon Musk yaragamije? Bivuga ko Elon Musk yahise ahomba miliyoni 2 z'amadolari akimara gushinga ishyaka, ariko kuri Elon Musk guhomba aya mafaranga ntacyo bimubwiye. Elon Musk ni umwe mu bantu b'abaherwe ba mbere ku isi, akaba n'umuherwe wa mbere ku isi y'urutonde, akaba n'umwe mu baherwe ba mbere ku isi Amerika ikeneye kurusha abandi bantu bose babayeho. Nk'ubu ngubu intambara ya Ukraine, imbaraga nyinshi cyane, ukuboko kurambuye kandi gufatika kugira ngo Ukraine ibashe guhangana n'Uburusiya. Elon Musk, izina Elon Musk ntago bagirengagiza. Iyi ni nayo mpamvu Donald Trump nubwo atajya akunda gutekereza ku byo agiye kuvuga, ugafata umwanzuro nk'umuyobozi cyangwa akavuga nk'umuyobozi. Iyo mvuze nk'umuyobozi, simvuze ko abantu bose atari abayobozi, ahubwo Trump akoresha izina rye nk'ukeneye icyubahiro imbere yawe kandi agutegeka kukimuha, akwibutsa ko ari perezida wa Amerika, nubwo wabyemera cyangwa ntubyemera, nubwo waba ubizi waranahavukiye unabizi uri no mu bamutoye, arongera akabikwibutsa, akanakubwira ko akeneye icyubahiro kirenze icyo wari gutekereza kuri we. Ubwo iyi ntambara yari itangiye, Donald Trump mu ntambara y'ubutita na Elon Musk yabwiye Elon Musk ati nshobora kukohereza iyo wavuye. Elon Musk mu magambo make ariko asesereza perezida ati watuma mbishyira hanze. Mu bigaragara Elon Musk nk'umuntu uyoboye ikoranabuhanga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko yamaze kubigaragaza, afite amabanga menshi ya Donald Trump. Ibi byatumye Donald Trump acururuka ndetse anaca bugufi. Ikindi, Trump yongera kwibutswa ko afite ikoranabuhanga rya Elon Musk kugira ngo ahangane n'intambara zose arwana nazo. Nk'ubu ngubu drone zituma Abarusiya bagenda gake muri Ukraine zikoresha internet ya Elon Musk. Aramutse yikufye, Ukraine yajya mu kaga. Kujya mu kaga kwa Ukraine niko guhomba amadolari menshi cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yahita ijya mu kibazo cy'ubukungu, nubwo bitagaragara ariko icyuho cyagaragara. Ese n'Ubwongereza, ni Amerika, n'Uburusiya, n'Ubushinwa, n'Ubufaransa, ibi byombi biri mu bihugu bikontorora AI worldwide. Iyi AI worldwide ntabwo wamenya ngo ni AI ikorera ku isi hose, itanga amakuru ku gihe, kandi AI zikaba ari AI nyinshi, gusa abantu benshi bahuriza kuri ChatGPT. Bivuga ko ChatGPT idakontororwa n'igihugu kimwe, ahubwo ikontororwa n'ibihugu birenga 7. Irimbukiro ry'abakristo, itangira rya Antikristo. Kuri AI kora ntacyo biyibwiye, kunanirwa ntacyo biyibwiye, ntacyo yumva ku munaniro, gusa ntiyabura kutakugira inama kugira ngo uruhu. Ni robo, ni ikoranabuhanga wicara hariya mukaganira, mugahuza ibitekerezo, akaba no gushaka kukubwira ngo munyanganire ibyo ntabyo nzi, ugashobora gushida kuvuga ngo ni umuntu turi kuganira. Gusa aha nibera kaga ku isi hose, isubiriza abantu bose ibyo bayibajije icyare. Bisa nkaho ubu ngubu yitwa ChatGPT ari nayo yoboye ama AI yose, ishobora kwakira search za 1/2 cya Google, kuko Google niyo engine ishakirwamo ibintu byinshi cyane ku isi ya mbere. Bivuze ko AI ya ChatGPT ishobora kuza ku mwanya wa 2.
byagenze gute kugira ngo Google ibe iri gukorana na AI kandi nayo bwa research engine? Ni gute twisanze muri iyi si y'ikoranabuhanga? Ni gute twayigendamo gake se? Tenacious Spirit